Bahkan ni ke Star Cement kalau rem lepa akmat jong ubun belang bepersyak ya ka mines ke bagi mutban penhe ya kapar kemudian South R Point not sunny way akar kini bagi penhe ipat ba yang senang dak isjantia bat kamtam ya katanya pu berkawai di persyak bau ni udis negerian jong ingi persyak juri au disiru uba aibor ya ke Star Cement ban pelong ya ka public hearing hapok pelau jong u haka apoi trip uno wambar ajar atau na kaliang jong keseng hi berkawai kaliang jong ke KJNU ni persyak juri ya kene balai bangi persyak ba audisi umdon hak hiru ban khot ya ka public hearing hapok pelau jong u lado khot ya ka public hearing hapok pelau jong u udai ban airu ya ki par ya ki man ha pelau office ke ndir ba khot public hearing hapok pelau office de ban pentre shawai parti ceka de kene ke de kum kajing persyak nene ke jing yoroj ya kamon ke jong pai ba bonu disi imat bo ulik klisre ya kinong song jong ki pai ba jong ka jan isjantia hi berkawai ba ngakwa ban keliru na audisi ba hang ne keli udah ke basai katno ka Star Cement ka IU bu kloy nene upriang sia bahai ka Star Cement ban pelong public hearing haka pelau office rekam jong u babun sini menta ni yoi bat ika anru kampat kot bakane COVID-19 bat kide ban but ki protokol kide ban buru ya ki kendon belebuk ke sarkar kim syak ban don kata ka public meeting bakumno unu DC unut ban pha ya kene public meeting uong ban pha tang sispa ngut ladu pha sispa ngut ude ban bu ya ka 100 hearing umdai ke public hearing namar balai ukhot apa office jong u nane balai ki kwa ban pelong apa pelau office rekam jong u khnang ba ki pai ba nong sang snong ki pai ba ki ba persyak ya kene kim yo lak syu bandung ngilitip lepa la de ngirung sepo pelau jong u un khang no si sendon da kaget ngim lak syu bandung tang kita kinong kersan jong Star Cement tang ki bru jong ki kat to kat ne ban pelong ke ni ke jingilang ne ke jingi ya pembet bakin pas no ya kene ka public hearing bakin long ki bajob dan kata kada audisi yo i ba arsin ki ka Star Cement kala syarem ba hakane ka bementaru utmulat da kumbai nementa yo lese ba don ba chalandet bat u bat ka Star Cement na kata kada u perlong ta hakane ka por ni ong persyak nane nim kerpat udehi banweng mardor ya kane ka public hearing seprang ban pelong ikan ni ke public hearing na kaliang ke jong iru ngin penki yo pat ba lada ngin pen lada ngide ban penken ka an ngi hab ban penken namar uru uya suama u yin ban penken lada uya sekmat lada don ki bom saw tenat hapok jong ke district ude ban him ye ke jing klik